برای 15000 سومانی بریدن کدام کتاب را باید خواند؟ 300 عدد زیاد می باشد. اشعاری از بر کرداشتم به 4000 مصر می رسد. تقابضی می شود یا قسمی از مبلغش را اعضای ژوری می گیرند و دیگر خوانندگان مکتب را می دیدن و ایرادی حکمان را نسبت به همه اشتراکچیان مشاهده می کردن. اون کس به من گفتن که مهرو جان درجه مطالعه شما تنگ است. این آزمون ما رو از دو جهت بای می کردن، هم از جهت معنوی و هم از جهت مادی. 15000 تومان مبلغی که شما برای خود گرفتید صرف کردید؟ سلام بینندگان عزیز، برای 15000 تومان بریدن کدام کتاب را باید خواند؟ امروز به این سوال پاسخ میگیرید. امروز در برنامه ما قرار دارند مهرو قربانزاده ماجسترات دانشگاه دولتی خوجند و همچنین آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 در ناحیه اشت که در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی بخش ولایتی اشتراک نمودند و شاه جایزه را به دست آوردند. یعنی 15000 تومان مبلغ را که ما الان گفته ایستادیم به دست گرفتن. این از دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی. خب ما رو شما خوش آمدید میگیم و اولین سوالی من همین است که برای 15000 تومان مبلغ را به دست آوردن چقدر کتاب باید خواند؟ چند کتاب باید خواند؟ کدام کتاب رو باید خواند؟ شما میگوید برای 15000 تومان را به دست آوردن بسیار خواندن لازم است. چقدر؟ محدودیت ندارد. خب خود شما چقدر چند کتاب خوانده بودید از گویم که کودکی تا حال یا اینکه این چگونه بود؟ یک سال آخر است اصلا که گویم که شرط اشتراک چگونه است؟ مثلا همه کتابایی که شما از پیش خوانده در بر نگردید یا اینکه یک مدتی معین هست برای خواندن این کتاب‌ها و اشتراک در آزمون مذکور؟ البته چون که گفتم از ماه فوریه آزمون اعلام کرده شد با خوانندگان امکانیت داده شد که تا ماه ایون باز هم کتاب‌ها مطالعه نمایند. محدودیت نیست. مثلا در اونجا 4 نومیناسیون هست: نومیناسیون ادبیات کلاسیکی، نومیناسیون ادبیات معاصر، نومیناسیون ادبیات خارجه و نومیناسیون ادبیات بچگانه. اما آزاد است. میتواند در کدام یکی از نومیناسیون خود اشتراک کنند. من سراول خواستم که در نومیناسیون ادبیات معاصر اشتراک کنم. اول به همین کوشش میکردم، لیکن بعدتر دیدم که پیشتر آثاری مطالعه کردم از دیگر نومیناسیون موجود است. بعد برای وسیع‌تر کردن خواستم که باز به دیگر نومیناسیون توجه کرده در 4 نومیناسیون برآمد. فهمو در مجموع حساب کردید که شما چند کتاب خوندید در همین 4 نومیناسیون؟ آره. آثاری مطالعه کرده و از برشده من این 300 عدد زیاد می باشد. اشعاری از بر کرداشتم به 4000 مصر می رسد. یعنی که در این آزمون هم کتاب‌های بدیعی میخونید و همچنین گوییم که متن از یاد میکنید، یعنی نظم از یاد میکنید در برابر نثر خواندن. در برابر نثر خواندن باید اشعار نیز از بر نمایید. ما رو اندیشه هست که در آزمون‌هایی که مقامات اجرایی و حکومتی دولتی میگذارند، اون آزمون‌های دولتی تقابضی میشود یا قسمی از مبلغش رو اعضای ژوری میگیرند و دیگر و دیگر. شما گوییم که همین تقابضی یا همین چیز رو احساس کردید یا شما هم تقاضا داشتید؟ من این چیز رو احساس نکردم. این آزمون در طول 3 روز صورت گرفت. همه چیز آشکار بود. همه سوابق آشکار بودن. همه پاسخ‌های به سوابق آشکار بودن. مثلا وقتی که ما 3 روز برآمد کردیم در نومیناسیون شاه جایزه که مطالعه کردیم 4 نومیناسیون، همه سوابق‌ها چون گفتم آشکار بودن. من این چیز رو احساس نکردم. فهمو. خب برای گویم که تو دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی آمدن شما کدام زینه‌ها رو گذشت آمدید؟ زینه اول اشتراک در این آزمون دوره شهرک و دیوار، بعداً زینه دوم اشتراک در دوره ناحیه‌ای، بعداً دوره ولایتی، بعداً جمهوری. خب در دوره گویم که شما ولایتی 15000 تومان مبلغ یعنی شاه جایزه رو گرفتید. در دوره ولایتی و شهرک و در دوره نویوی و شهرک یا دیهات هم مبلغ به دست آورده بودید یا اینکه چگونه بود؟ کدام جای رو گرفتید؟ چقدر مبلغ؟ البته در دوره اول من روخت گرفتم به دوره نویوی، بعدا در دوره نویوی با صاحب شاه جایزه گردیدم. وقتی که در دوره نویوی غالب شاه جایزه گردیدم به مقدار 1000 تومانی و من تحفه پیشنهاد کردم از دوره نویوی در دوره نویوی. فهمو. خب تیاری ها با دوره جمهوری چگونه است؟ البته روز از روز کوشش کرده شدم که باز بیشتر مطالعه کنم. اون چیزهایی که مطالعه کردم تو این وقت تکرار کرده شدم.
баъдан бояд ҳаминро зикр кунам ки вақте ки дар озмун иштироки дигар нафар ҳамсолонамро медидам, дигар хонандагони мактабро медидам ва эроди ҳакамонро нисбат ба ягон ба ҳамаи иштирокчиён мушоҳида мекардам. Ин барои ман худ як таҷрибаи бузург ва дарси бузург буд барои ман. Ман бисёр чизро бардошт кардам ва ҳаракат карда истодам ки ҳамон эродҳои гирифтаи ҳакамонро нисбати худам ва нисбати дигар иштирокчиён рафт намоям. фаҳмо хуб ҳангоми гӯем ки рақобат, хуб шояд ки рақобат калимаи дурусттар бошад, чизеро ки шумо бале рақобат кардед, шумо боварӣ доштед ки шоҳ ҷоиза мегиред ва умуман рақибҳое доштед ки ҳамвазни худатон буд ё чӣ гуна буд? эҳсосатонро чӣ гуна буд? медонед Салим ҷон, рақобат бисёр чизи муҳим аст. Рақобат аст ки мо пеш меравем. Бале. рақобат аст ки мо ба қуллаҳои баланд мерасем. ман ба худам бовар доштам. дар ҳақиқат мегӯям, ман ба худам бовар доштам. барои ба худам боварӣ ҳосил кардан дигарон низ ба ман кӯмак мерасонда. устодонам, модарам, падарам. рӯзе дар яке аз машғулиятҳоямон устод яке аз устодонам гуфтанд ки он чизе ки ту аз рӯи сидқ, ихлос ва меҳру муҳаббат мекунӣ, ҳатман ба мақсад мерасӣ. фаҳмо. ин барои ман чизи муҳим буд. ташаккур моҳро. ва гӯям ки тасмими иштирок дар ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноӣ чӣ буд? чаро масалан дар шумо тасмим гирифтед ки дар ҳамин озмун иштирок мекунед? як воқеаи аҷоибро мегӯям. албатта ин саволтон бениҳоят ба маврид аст. вақте рӯзе бо як устода менишастем, дар мавриди корҳои илмӣ суҳбат мекардем, он кас ба ман гуфтанд ки моҳруҷон, дараҷаи мутолиаи шумо танг аст. ин чизе буд ки ман худам медонистам, лекин дар ботинам буд. иқрор шуда наметавонистам ба худам. вақте ки аз забони устодам ин чизро шунидам, ин ба ман бениҳоят сахт таъсир кард. ва баъд тасмим гирифтед ки бисёр ва баъдан ба фармони пешвои миллат шинос шудам ва баъдан азм кардам ки ман бояд дараҷаи мутолиаамро васеъ кунам. фаҳмом. беҳтарин. хуб, шумо боварӣ доред ки дар гӯем ки озмуни ҷумҳуриявӣ, сатҳи ҷумҳуриявиаш шоҳҷоиза мегиред ё ягон ҷойгон худатон касб мекунед? ман сараввал шукрона мекунам ки барои мо ҷавонон аз ҷониби ҳукумат, давлат чунин имкониятҳои фароҳам овардошта истодааст. баъдан мегӯям ки ин озмун моро аз ду ҷиҳат бой мегардонад, ҳам аз ҷиҳати маънавӣ ва ҳам аз ҷиҳати моддӣ. ман фикр мекунам ки маънавиёташ бештар аст. маънавиёте ки ба худам мегирам, мумкин аст ки ман агар ин озмун намебуд, ман он маънавиётро гирифта наметавонистам. муҳим иштирок аст. ғолибият ҳам як ҷузи ҷудонашавандаи ин иштирок аст. саломат бошед. ва агар махфӣ набошад, 15000 сомон маблағе ки шумо барои худ гирифтед, сарф кардед? барои чӣ сарф кардед? агар аввал баъзе нафарҳое буданд ки бароям хеле азиз ва ман онҳоро қадрдонӣ кардам. барои худам якчанд китобҳои заруриямро харидам. бақияш дар хона истодааст. фаҳмом. хуб, моҳро, шумо чӣ фикр доред? ҳар як нафаре ки мехоҳад ки дар ҳамин сатҳ расад, масалан солҳои 90, ин озмун албатта ҳар сола аст. шумо боварӣ доред ки ҳама нафароне ки сахт хоҳиш доранд ки ба ҳамин дараҷаи шумо мерасад, ё аз ин дараҷа ҳатто боло муваффақ мешаванд? албатта, чаро не. фақат як чиз муҳим аст. аз худ қонеъ мешудан. бо худ, бо ҳаёти худ мубориза бурдан. устод Садриддин Айнӣ гуфтанд ки он касе ки бисёр ба китоб сарфҳо мекунад, ӯ ҳатман муваффақ ва сарбаланд мешавад. он касе, ман ҳам пайравӣ кардам ба ин гуфтаи устод. саломат бошед, хушомадед ба суҳбат, муваффақ бошед. бинандагони азиз, шумо барномаи нигоҳи навро шоҳид будед. суҳбати мо бо магистрант ва ҳамчунин омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 дар ноҳияи 8 Моҳрух Қурбонзода сурат гирифт ва суҳбати мо дар мағозаи китобфурӯшии Ганҷинаи шаҳри Хуҷанд сурат гирифт. хуш бошед, то барномаи дигар.